Uh le message lena ngithumela kubantu bekufika la eSouth Africa. Ngithumela komakhelwane bethu. Ngithumela kumuntu longilandzelako la ku social media. Ngithi kini ngabe usuke eLesotho, usuke eZimbabwe, usuke eMozambique, usuke eMalawi, usuke eZambia, usuka eGhana, usuka eSwatini, usuka eBotswana, usuka noma ngabe nguphi as long ungekhona la eSouth Africa. Zikhona izinto noma tikhona tindvo le utitshela ukuthi cha la ngingasurvive. Kunembi le uthi mawungenela kuyo uyibona sichale ngidayincoba. But mina ngingipastorino. Ngoba kini nonke bantu bekufika. Angifisi kubona nalo yi1 umphefumulo wakhe uphalala noma afa. Kini na nonke ngifisa nekunibona the next time after this thing that is happening in South Africa. Ngifisa kubona the happiness that we used to have together. Ngoba honestly kulaba njenganyalo lesesiqalile silwa nabo noma nini lesiqalile sicabana nani bantu bekufika. Bancane kakhulu laba wrong kini. Imajority yenu lesinifake lapha eShehudi nafaka lapha ngaseBhishi laphana, imajority yenu niyahlupheka njengathi. Imajority yenu anina lutho njengathi. So the problem kuthi nyalo lesimo siselizingeni lelisetulu kakhulu. Lesimo siphakeme ngendlela lemangalisako. Nale bekathi angakakwati sekagcine ekwatile ngoba uvile silaba yebakwatile wathi mina ngawusala njani ngakakwati wagcine wakwata naye ene naye njengoba sekakwatile utawukwatisa labanye ukuthi nina wayini ngakakwati ngoba mina ngikwatile. So mase kugcine kwata wonke umuntu nane egcineni kutawendi washokwe ukuthi niyakwatiswa njengoba nikhishiwe endlini intenu nabekwa laphana yindlela yokunikwatisa. So bengithi mina hambani bafowethu niye emakhaya. Kubhlungu kona nakithi sine labanye lebekade siphila nani sinathi sicha wena awendi lutho utakhela tindlu use contractini utithengisela amatamatisi lapha emgwaqeni uthengisela ama airtime lapha emgwaqeni. Baningi kakhulu bakithi ngosapho labanye bebahamba door to door basithengisela emaboiler laphana lokubilisa emanti lokwemathini lokhu bakuthunile laphana. So manje we know very well ukuthi labantu esilwa nabo akubona bonke lebende lokubi noma lebakhose yonke lento lendekako eSouth Africa. So labantu lesilwa nabo bantu lebafela ukuthi nabo they are from the outside the country. So but the main giants siyathi sibakuphi. So bengithi ke mina for the sake of peace uma ningavumela lokuchifta nihambe bese siyabona ukuthi leletikhulu leletibhace lapha koSandton komhlanga Rocks kuphi laba abasibuka ngamakhamera abahlala kuma boom gate ekuyibona abanikazi bama drugs kutawendiwa in